Mamadi hle ke wa ba dume hohle mo o le ngwana teng ile ha re kena nna no lena la tsetseta go diena yona ya September re hlona fela matsatsi a 10 selemo sa 2020 me a mabedi a metso e mehlano nna le ke na lona ke nna no la tsetseta ho Africa FM ke nna no le buang taba tse melo ya batho tsa letsatsi ka leng ka batho ba ditsebang ka botlalo mme re hlophisitswe khaso jwalo ke le hakwe la ditaba o le bela mo jwalo ke mo ga le hlepe e mona wa tuting pakeng hlabeng ha morena Simaritsi ke tautona ke tau ya dikgwa re ntse re tsamaya mo jwalo le matlaletsa tswedipe e le ngwana masope ka mo le mo tsebang ka teng mme o no hopole re ntse re na le sebolo di sale se solo se ntse se meqhweng mane o le tla se khutlong ho bona ore bashanyana ha ba je se mabele empa re e se phake phama le kholokwe e tsoma ke jane e ka ba betlola dinama ke la braro ka jeno me la braro tsena he ba iso le a hopola ka netihleng re tlo ba jalo le chief officer Bokang Ramotena o re fa ditalo tsa batshwari ba keneng le ho tswa naha ka bophara mme o tla ba re fe le palo ya bona ka mo a seng a sebetsa ka teng morao tjena empa ntse re tswela pele ha re ke ba tsa tla re tsohle ha se re tla tsamaya ka tatellano eo ke tla di bitsa ka teng ho tla tswa fela gona maemo a e mejwang mongadi motla le pula pelebe o re mogadi wa monna ya neng a dula le kgaitsedi ya hae ka botjhaufa o mo kosetsa ho tekenela kgaitsedi eo ya hae setsing sa polokelo ya bafu le ho tseka setopo hore se bolokwe ke ena ke ngwa ditaba tseng o tla fitla ho tsona he mahaeso hara e nngwe ya tla fitla yona ke ya ba hlaudi ba Lesotho ba mokgatlo wa Thapo Hiking Club ba tla tsamaya le eto la maoto ho tloha Gauteng Morifi ho ya Thabana ntlenyana ka sepheo sa ho etela dibaka tse nang le nalane ka October selemong sena o rialo Disebo Mositsi ho di ditaba tsena re tla buisana le yena ba haeso letsatsi moilwa wa Thaba Bosiu unong o re o le bo Africa FM e mo thusitseng hore mokotedi tshola a khutise sale le naipene eo a neng a ile felletse hore a ilukise mme di matsong a hae hona jwale mokotedi tshola le yena o re o thabile ha phutsalatso ile ya kena dipakeng tsa bona mme ba bophile khotso o go kutaba tse monate tse jwalo ditho tsa mokgatlo wa thusanang Basotho Tsikwane le Ribe di seboko ka committee e di tsamaisang ka le reng e ba hatella le ho bankela diqeto ka tjhelete tsa tsona ntle le tumellano ya tsona ho rialo Mmabakwena Mosebi ya reng ba se ba bile ba kwetse mokgatlo o ka sepheo sa hore ha ho sa tla ba le tulo ho tla lefshwa fela le ho le ha ditho di tla lefshwa fela le ha ditho di sa fuwe tlaleo ya ditjhelete tse bokeletsweng re tla dukwa ditaba tsena mahaeso empa hana go se le tjena ke se na le tshepa hore ga utlwana ka 89.7 10.3 90.7 93.6 MHz www.mafricafm.co.ls www.mafricafm.co.ls ka mo tswana re tla le bana jwa ka mo ka mo Africa Radio Television le ntse le teng ka mo se ke mmona ka social back Amanda Tipushudi a le nna ke teng ke mametseng ke le ka social back ke bona Donald Mahau mononko a re kena le wena nna le hlepe Victor Magaola Mphuli yana re puluma sebata ska puluma sebata phapsintsa khaso tsa Africa FM ditse re tlole na hantsa tsama ka dieta ikhleke go tsi dieta ke tsama ka maoto le mpentwe mo ga ina phese phetsina rona ke le bona go le khimona ke a tsitsa ke tsa tsena ka ga putsela tswena tlopo golwane o bua tabeng wa chief of the high waves ke bona Kaiser Clarice Janki a re teng le rona phamisa matswa ke bona na le teng di bakeng di feng ke batla go bona hantle ka mane ka social backing ka sentshiri wona ke bona ka mane ka Limpopo le Phalela ke le bona ka ofela di baka tsela ka ofela ke emetse chief officer Bokang Ramotena chief officer nako ya dumela hore re be mmoho nna le wena ke nako ya chief officer Bokang Ramotena ba iso ena hanze ke bona Bokadimo so go hola le yena o a dumedisa ma metsi ka mafuteng ka mane ka Thabana Morena Taung ke rata ha o le jwalo Sebothwane le yona ke na banna re ke shimile ke le ka tuting ka mona ke thabile haholo ka tuting ka mona wena no le khesa a re o ka tuting ke ntse ke ipotsa mehlena le mehlena o koneng ke re a re Johannesburg Willowbrook ha be bitso jwalo Willowbrook a re ke teng Samuel a re ke mametse ke le hafoso ntate ha o be jwalo ha re phamise motswalo na re bone ke emetse chief officer Bokang Ramotena o sia haeba o hlaka ka nqa ena ntlela e bo hlaka ngena chief officer ntate wa ka mme
Dale vi tola ke Daniela Tshini makgowa lo mo. Mme Daniel. Nna Daniela ke mokhanslara wa mona. Eyam. Gepato ngwane se re ntse re batla ngwana moshanyana go kopa thuso. Moshanyana ena ke le hakwe ke ngwana dilemo di tharo ke moshanyana mo khutshanyane a motho wa perela mpa ya e tshwanang le ya masole fela e ntsho. Le hakwe o nyametse dihoreng tsena tsa ke gana go no tsa gore ga ya go tshelela go ba ke ne ke fitala teng mo nna ntse ba pala le sekolo fane le bana ba bang ba ba haisana ya ba ke re go le hako ha e nwa ka go tsere ke boroko tsamane o ye hantipuli o dula ka nkena go jarete ya ka e ha mohaisane wa ka ga nkgone mantšhafatso gobane ke ngwana a tlhaketse teng go bonala le hako ya sa kena ka tse tharo ya motho ka lebala nda ya mokhutsanyana ya mokgutshwane ke motho a ke a itlhalosa tla re fela ke lehape ke pheta ya sa tsebeng ho itlhalosa ya nyametseng motseng o feng ha di makgobalo mona mo ke Hlalane ha di makgo balo Sehlabaneng ntate o apere lamba se selamba sena se makgwatlhwatlho e ka ngana a masole empa sa ha e se setho ga se setala ke ka sa masole se maroboko ntate le bodikgo ke bona ka bobotho la ke sa tlhokomana ke bodikgo nngwe tsala ke bobotho ntate semang kapa mangaka mo bonang kapa e ka ba mo matsong a hae a ntse tse dinomorong tsa 58 ha e tlo loka e ntate motho a ka mo bonang a mo ise kae a mo tsisa mme mokhanselara kapa moreneng a mo ise moreneng kapa ha mo kanslara Mema Daniele re tla utlwa gore na mohlomong o tla fumana thuso hodima ditaba tsena no mo rena ha o yena a tseba go bitsa go yona tshwena mo a tshelela nne ne ke sa le bothata le wena ke le wana Hamaiso Mema Daniele ke no le utlwa go batla le hakwe ya dilemo tse tharo ya motho ka le bana ya mogutshwane ya sa tsebeng le o itlhalosa empa o nyametse Hajimisi Makgobalong Sehlabaneng o apere se lampa se setso se maroboko o tenne botlho bo botsho motho ya ka mo bonang a mo ise mono Hajimisi Makgobalo mono moreneng kapa ha mokhanselara e re ba iso ke late chief officer Bokang Ramotena chief officer ngwana masopa ka se fuwa fatshe a ngwana masopa re ke hla ke thusetseng ha ke bona ha e betho chief officer a sa hlae ka nqa ena ke taba bohloko ene he ngwana masopa ena shabana go ke le shumene metso e supileng pele re fika go reng ya borobonga ke la boraro ka jeno hey e hle re tla gisa ba yeso re gisa le re ya go reng ya le shumene metso le mo ke tla ba le baeti o reng ya shumene metso le mo ka mehla matsatsi le tsebo ba ke ba le baeti ya rona le bona halofong ya metsotso ka mora hora ya leshume le motso o le mong a ntumelle he ha o le jwale kutlwana ngwana masopa ebe o ntse ngwana masopa
wa nkutlwa chief officer o teng chief officer Chief of the highway. ke be ke nyakalletse a ke utlwa lentswe ke na la tau ena e sweng Mongaka o phela jwang? ke kgotsofela Mongaka. hela pele o ya kae kapa kae e ka ka pitsane ha o tla sutsa Mongaka. e se re o bua o tlo bona gona o e sala morao jwang empa he eno ha se ke ga phetela mohatlang kuma show O se ba mametse. ai bo ka re ka tla sutsa pitsene ha o hantle jwang fela A ne yo kholo mongaka. na o tla ba jwang Mongaka ke le boya o so ka mo yetse tsena. Ha le tsele ka mo yetse tsena ke kopa di so khori ka le ditsino di tsele ke tsele. Go mo sentse yo so pisi eno kholo wa ena kutala. Ke be ke boela ke phete hape gore ka nnete chief officer le boela o itse thawe ha itse senante ka no re lo kgonne go bua le lona a ba dumedisa conference ke mo go ka o banna ka nyaka la go mo latile go ka nnete mongaka mme ka nnete ke kopa ke dumedise ba mamedi bohle ba phutela go ena ya motino ba mametseng ka moya le ka maganga le ba ya dumedisa ha ke tse ke wetsile tsena ke kopa mongaka ke tsitile ke bontshe gore ka dilo ke go fana ka talego ya dipalopalo tsa batho ba teng ka kwana ka diteng re be re shebe gore na ditlolo tsa molao di tse di a bang di tshekeng ka go fapana re go botsa momamedi gore bekeng ya le fetileng re le ga bontsha gore batshwaruwa kakaretso ya bone ke dikete tse pedi 496 empa tsa ka jeno tse go di balang ke dikete tse pedi 518 e le gore di boetse di tshwele mekwala ba di ntse di apele fela ge bontsha gore tlhare go kwalena banna ba phetseng gantle ka kelelong ke dikete tse pedi 214 ge ke re ba gopotsa fela go bekeng e fetileng e ne di dikete tse pedi 190 e le gore di boetse di lebile gape-gape le gona moo banneng basading bekeng ya nefileng e ne le 100 bekeng ena ke 100 ha bonana bona ntse le 12 palo tsa bona ntse di tshwana di a dinoloa basanyana ba bontsha di a dinoloa ntse le 100 jale re ke re shebe ka dikereke gore na se batlang re se ka re di tsemme pele dikolong tsa molao tse itseng ke sefeng re ke re shebe maferimana re re maferimana madimana tlhankaneng ena e ntsholo ya banna bekeng e fetileng batshwaruwa e ne le 830 ba theoile fela ka le mong fela gobane bekeng ena ke 80 ke go ba tshwarelo 830 bane ba emetseng dinyewe tsa polao bekeng e fetileng e ne le 63 bekeng ena ke 66 ba theoile fela ba babedi re shebe tlhabatseka ka metse go tlhama batsi tlhabatseka bekeng e fetileng banna ba emetseng dinyewe tsa polao ba ne ba le bane bekeng ena banna ba emetseng dinyewe tsa polao tlhabatseka ba bararo e le gore le teng theoile ka wa ka e le nngwe fela basadi bekeng e fetileng ba ne ba le batlhano bekeng ena ba tsheletse basanyana bona ba ntse ba le babedi be re ya mane teng re ne re na le ba 12 mme palo e ntse le jwalo le ribe ba ne ba supile le bekeng ena ba ntse ba supile ba emetseng dipolao fela botlhabothe bekeng e fetileng e ne le 16 bekeng ena ke 26 e le gore ba nyolotse ka ba 10 kaofela re ba fete re shebe gore na mogotlong e nne di eme jwa mogotlong ba ne ba kopile mogotlong gana jale tena ba theletse a le mongwe itefeletse baby o sa le gae ka tasnek
ba ne ba le bane a le mongwe ke feletse se se ba ba gago le bekenyana ba ntse ba le ba gago coaching ba ba gago ba ntse ba le ba gago jalo Mafeteng ba ne ba supile bekenyane fileng bekenyana ke meshomo le metso e meraro di eme jalo dipalopalo e le gore ga re di tlhalosa ka re matlhodi tse itlhomme pele e tlhatlhangwa jalo ke bokgabothe ebe Mafeteng ga eso e nka boemo ba bogare ga e lebele ya yona e tshama mebileng ga re bua ka gore na di na le banna ba ba kae ba belaelwang a polao ntse re sa tsimo ka gore ba di leng go basadi bona ba tsebetse ga ba tshanyana bona ba le babedi ba ntseng ba emetse dingwe tsa polao fela mongaka ke nagana ga ke bue tsile ga kana ke bothele a o le bahle chief officer le buile haholo hle e ba le mosebetsi o monate wa beke na hle le mafelo a beke e ba na mosebetsi o monate wa beke na le mafelo a beke hle chief officer ba ka ga moteng mongaka ke itse ho etse go ba le seabo ke tsela tsanyana mo le batho bosiung ba ka jeno ntle le phosolo tsola ka sele phateng tse ke le tlapa ka ditantsi ke re ga ebe e tshotso go go beng ba ka o fitela mashala a ditsa ha o jwalo chief officer mamedi wa Africa FM hana go ile tjena se bile re na le ngwana Masopa Rata me kala ngwana e mona ya hao ye ke ha ke rata o le tjena he sebata ke re ja me kala ngwana wa tsebo gore go ba ya ka o eta ha ela dibela tse khata tse tsena wa zuki tsitsi tsena wa zuki tsitsi ha o tsitsi e jwalo ngwana Masopa go go dia mo he banna he wa ibinela ka sete ne ke sa tsebeng ena e tla tswaneng ena ha o e fosi ngwana Masopa empa ya re bona gona re tla o tla ibinela jwang ka pa tla ibinela jwang e ga o le tjena ya ngwana Masopa fa mmamedi mo potse gona hana jole re ya o kae go tla re buisana le go tla re tla ka mona ka tsikwane le ile mo na mo dithota mo ga twa tsana ba go tsikwane le ile dile se boko ka polisi e ditamaisha ka le re ba hatella le go ba dikela dikgetho ka tšhelete ka tsona nka le tumelano ya tsona go bjalo mabakwena mosebi ba bile ba kwetse mokgatlo o ka sepheo sa gore ga go sa tla ba le tulo o tla letswa fela le ga ditho di sa fuwe tlaleo ya ditšhelete tse boteletsweng ngwana Masopa ha ile mona so ebile jwale ke ke batla re tlo bisana le mme Mamosebi mme wa kwena re tlo bua le na se le moeng o sa bilang tsa le teng mahaleng kwano le ha bua le hole kwana o re o mafatsheng o bua le hole mme ke a tshepa fela ha Basotho ba tla utlwa hantle re buisana le wena ana neng le na la Tsetseta mo Africa FM re a o amohela ke le bontate ke mme Mabakwena Mosebi na kwena le ha le mona se re tlalose ditaba tsa lona ha kalo fela go fa hantle gona bothata ba go belwa ka thoko wa wo mogatlo mona tu ke ngante ke re ka le mo ntate hantle bothata bo committee ya rona hobane hoba ha se batho ba ka be leng hore ba utlwisisa hore ditho tsa mokgatlo di tshwanetse di fapane le bona ka maikutlo ha ditho tsa mokgatlo di fapana le bona ka maikutlo ba kwala mokgatlo ba bue ho bua bona ba le bang jale seboko sa rona se segolo hona tjena ke taba ya molaotheo itse ha re ba le molaotheo mokgatlo register kuwe ba tjentjha o ngodisitswe o bua Sesotho re tla utlwana o bua Sesotho fela ha rena o registera ha rena o tjentjha re tla re dumellana hore mokgatlo o ngodisitswe jale ba fetola o bua Sesotho fela ntate mokgatlo o ngodisitswe ka molao pele go ngodiswa mokgatlo kana le melao e re ipetseng yona re le mokgatlo e le hore re dula re lahlellwa e balwa ha se thwa se kena melao e hlahiswa re sebetsa ka yona
itse ha go tswa ngodiswa mokgatlo wa rona ebe le gore melao e tla tšhintšhile se se le tlwela tabeng a o tšhintšha ene ke buleng ka yone melao ya tla e fetoile ntate o iketla obane jale ketelong ya letsatsi re tlo keteletse sole se re tlameo a rwana ha fela o ntse o bua puena e o rereng a re tlo e dumelela kwana ntate yaba melao e tla e fetohile ha melao ya rona e se e fetohile yaba ha go sana komiti ela e tlo kgethwa ha re keta selemo ha re dumelelane mokgatlo ona rona ne re dumelelana hantle goreng komiti tla fetolwa ka mora selemo pele re ya kae kapa kae ngwana masopara wa tabeng o re tlama gore tle o yona mo ke gore na mokgatlo o wa rona kwa ke wa eng mokgatlo wa rona o kwimpatesheleng o le a bolo ke kwa lefu kwa lepato ntate ntate re patala di-factory tlwaela eno ya gona le lefa bokae tlwaele ke a go fela leabo ke mo le bolokanang le ba kae ka go fela ka mona ka hara go kurupu tlwaela tweba ena puena ya gago ena ka ga setlhopha ka hara sehlopha re 300 ba o tlo re 300 and mama re makgolo a mararo le mashome a mararo le motso le mong jwale sepira ke goreng ha e mong a wele fatshe kapa wa bo le a le ntsha tšhelete ntate ke utlwa tabena he jwale mo re tlamang gore re tle teng he ke mona mo ke batlang gore re tle re utlwe mona mo reng mokgatlo ona ona le o qadile fela le sa o no sa ngodiswa kere ntate jwale ha o se o ngodisitswe jwale o tla o fetoile melao e fetoile e fetotswe ke mang e fetotswe ke law office yane jwale ke bona ba fetotse melao eo ntate jwale kgang ya rona ke efe le ditho tse e leng gore ne di ile mo ha re na kgang tabeng eno kgang ya rona e mona mo e le gore komiti ya rona e tsamaya ka dithasello tsa yona hodima melao eno ho na le mo ba e sebedisang ho na le mo ba sa e sebediseng mohlala re ne re buisana go komiti ya fetola ha mokgatlo wa rona o qeta selemo ba e cancetse ba e hlakotse ba re molaong wa motheo ha eo ebe ngwana jwale ho na le di-33 mashome a mararo le metso e meraro ela ba re kgetse nyollo ya mokotla re kopa ho e bona ka go molao wa motheo ha ba batle ho tseba eno hore na iteng kapa ha yo ba re ne re buisane ka yona pele go ngodisa mokgatlo re rempa litse re sebetsa ka molao wa motheo fela le hanna ha re fetola komiti le re sebetsa ka molao wa motheo jwale e ya nyollo ya mokotla yona e tlo sebetsa mo hona le dithasello tsa rona e kena kae hoba ha e sa le molaong wa motheo le ha go bua dipuo tse ho thweng ha dintle ka mokgatlong ba sebedisa dikatlholo hodima ditho fela komiti tsona ha di buile dipuo tse seng hantle melao ena ya law ha e sebetse hodima tsona e sebediswa hodima ditho fela gore ba ile ba ho na le nako ba ile ba re ntsha le ba hlano ka moo ba mokgatlong ho thwe re ditho tse sa laoleng ho se laolehe ha rona ke hore ha ba tla ka taba re na le dipotso hodima yona ba batla ha ba bua taba e beng ha hona maikutlo a ka hanyetsanang le bona ha o sa tshwane le bona ka maikutlo ebile ntate o thwe ntate Thaba o phumula melaetsa eo o wa ihlako tja o bua ka ena fela o ba ena le na le taba ya hae ba bang re tle re bua ba jwale o tla tseba o tla bua yena ntate jwale yena o phumula melaetsa ka moo ebile o fihlile boemong ba hore ka la 15 kgweding yona ya Phato
ba le ba re ntsha fela ntle le mabaka ditho e ka re di ile tsa lwana tse ngata tsa bontsha gore bomme bana ga re so ba bua ditlhapa ka mokgatlong ka mone ke batho ba ile gore ka hara mokgatlo ba bua taba e go tla bo go le hodima yona empa fela e le gore lebe le sa e ka maikutlo le bona fela ba le tabeng e le leng go yona bomme ba phara busetswe ka mokgatlong ha ba buile mantswe a se matle ka mokgatlong ka kopa di melaetsa ya bona eo go ha re so e utlwe ka go mokgatlo ka mona ha re so ba utlwe ka dipuo tse mpe ka go mokgatlo ya ba neneng ba khala committee setšhaba sa dumela sena se ka mokgatlong ba khala committee wa kgetha committee ha committee e kgethweng e keta go kgethwa e tsamaile e isitse ditokomane tsa ena lo mo la go lokisa dintho tse tlamehang go lokiswa kaofela e bile e fuwe difomo tsa gore e ditlatse kgwele di-ID tseo tsa bona mo difomong jwale ba kopele lengolo go komiti ena e itokolotseng ya ba komiti ena ke mo e fitlhang e gane re e batla ditokomane tseo tsa komiti e ntšha di iswa go bona jwale komiti e ntšha ya bolela gore go itswe ga re fane ka ditokomane go makomiti a theoang ditulong ka batla fela lengolo bona ba ngola gore ke gona ba ingola mabitso a bona gore mang o eme kae mang o eme kae e beng letla le lengolo la bona ke lona le tlo ntsha ditokomane tsa bona lona le tlatsa difomo le di isa moreneng le kgwella di-ID tsa lona ba tlhalanganyeo dikarete tsa bona tsa boitsebiso tsa naga tsa boitsebiso ke karete tsa naga tsa boitsebiso ntate dikarete tsa naga tsa boitsebiso komiti ena ya re kgalla matsogo ena ya kgale ha e fumana gore komiti e ntšha e entse ditaba tseo tse tlhokagalang kaofela ba re ga bana bonnete taba tsa komiti ena e ntšha ga di utlwagale jwale ba khutla ke ba le itukisa hantle ka mona komiti e ntšha e ipalamisa ga nke tšhelete tsa mokgatlo go tshwana le bona ba ileng ba sebedisa tšhelete e kalo ka bo 3,000 fela mokgatlo ga na 3,000 dikete ke itse o bue o iketlile wa jwale taba ena tla re kabanya ena hao iketle o bue ntho o nagane ntho ngwe e buang Sesotho sena ke hloka go se bua se tagile nna ke bona e le batho ba e leng gore ba sebedisitse bokae ba sebedisa dikete tse tharo a ke sa gopola le mashome a makae ba bolela gore ba ne ba palama batho ba yang mono ba rela mono ba reka dijo go ntshuwe le ditjotjo mono e leng gore le ha komiti e ntšha e kopa lengolo go ye ya kgale ntate Tlhabano la ba kenyeletsa ena taba ya ditjotjo ne le re jile tšhelete ya mokgatlo mona ka ditjotjo e beng ntate Tlhabano mona ga re hloke tšhelete ya tjotjo re hloka fela lengolo go hlokega lengolo le ya mmane le bontsha gore lona le komiti ya kgale le ditokolotse ga re batle ditjotjo ga ipalamisa re iketsetsa ntho e nngwe le nngwe gona mo go hlokuwang ditjotjo ba re taba tsa lona ga di utlwagale ba ngola lengolo ba re ke bona ba ntseng ba tswela pele ga ba tswela pele ga re na taba ka moetse ba retsa ka mokgwa ba batlang jwale taba ke ena ya nyollo mokotla mokgatlo wa rona kwa online go patalwa ha lefu le teng kwa marangrang jwale ha re dumellane kwa marangrang ntate re patala ha lefu le teng ka ona marangrang re qetela go fuwa ntate ha sa le re qetela pele ne re tataisana ha ebe le patala ka marangrang ke batla o utlwisisa hantle e le gore le ha le batho ba tsikwana ha kalo le phela ka lona le tsikwane mo ka fela mo le mangata ka ga ba ngata re ditreke tsena kaofela tsa Lesotho ge ditreke tsa Lesotho kaofela re na le mokgatlo Mpesa ha hona le lefu re patala ka mokgatlo Mpesa ona na le maranganga ntate ebe go tla ntshwa tšhelete e fuwa setho se hlokahalletsweng ke bona motho a bitswang Violet la ke sa mo tsebe hakalo o hla ka marangrang a mo Africa Radio Television jwale bitso lena la haela pele ha ke tsebe ntho e ngotseng wena Violet a go ngole mabitso a felletseng go ke mamang e se ntho e ngotseng ena le bitso la hao le ina hona taba leno o bolele gona ka mogatlong ka mono o mang ge tsego re kena tabena ha wa ntle jwale ba sabile ba beile date ya 22 bo tla ka date 22 ke o itse ho wena
a go iketle e ga o bua o nagane gona o ntse o bua Maafrika na jwana ntate ba beile ba ngotse lengolo le ba dante kia a gana mabedi a metswemmedi letsatsi le feng ba ba letsatsi le feng la mashome a mabedi a metswemmedi loetse gore tšhelete o ba e hloka e felletse setho se sele se sentshitse tšhelete eo ha re utlwe taba ya lona ke a go dile ke la ntshuwa ka ga magatlo le nanyolo ya mokotle ke taba go le ntshuwe ka ga magatlo le ntshuwe le bakae re ne re ntshuwe re le 5 empa dithwadile tsa lona utlwe ka 5 motho a ntshuwe re le bahlano empa ra busetswa ditho di ipileditse ha ba tlabe ba re ba qhala mokgatlo hona tjena motho a ntseng a beeletswe ka thoko ke mme mong ho na le mme a ntshuweng hape ho thwe ha bua hantle go na le taba go le ha re tlo go na le taba go lona ka palone go bolelang le na le mahlapa a tala ka ga sehlopha ka mono ga go re o itlotlolle dumatabeng a gore le na le mahlapa a tala ka ga sehlopha ka nnete nna le bomme ba bahlano ba re ileng ra ntshwa bontate ba ke ba o quotela le mo e leng gore re kile ba ke ba hlahisa first note ya gore re kile ra bua hampe ga o ntse go bua ditho tse ding di na le go bua le nna ke le tsena ke le mme ba kwena kutlwa gore motho o na le ha e le gore maikutlo a rona a tshwana mona ha a bua hantle go tshwana le bona baetapele ba na le lona ntho mantswe a seng matle mohlala ntate moetapele wa rona modulasetulo ntate Lebenya o kile a bua ona mantswe a seng monate ka ga mokgatlo ga ba ga mo supisa molao wa la o supisa ditho tse ding tse tharo tse leng gore o no thwe di buile hampe mme mong wa bona o no thwe o itse ha re ka batla go ikgethela komiti re be re utlwe ga letheoa le regete re be re le utlwe a ntshwa go thwe o buile hampe o tlo beuwa kgwedi tse tharo kantle a le kantle go mokgatlo ya baneneng itse ha e se e le gore ke ntate Lebenya modulasetulo wa rona a buileng tsona ditaba tse hlohlotshang ditsebe a ka ba ditho ya ba khutla ba re molao wa motheo tsotse ba ntshitseng bomme ka ona ba khutliswa ka ofela le ntate Lebenya a go ntshwarelang yena ona ga itsile ya ka o ntse o tshwere fela go ntshwarelang yena ngwana Masopa ke ina ntho ka ihle ene paetse ne re sitwa ya ka mane ka mmarakeng ntho ka ke ene paetse e ga tshwara jalo fela ha ile mona itse ka hantle ne se ntsositse bona monna ke se ke hema ka le tseba empa ya taba di felle fueng tsa banna ke ga se ke go lengwe ngwana ka na tlame go la so thungwana sa le go shola thageng a tsa se ngwe ngwe ka ntitlame go ngwana Masopa o santsa wa hweletsa taba gona o tswala ka ya ke ga o le bjalo ke taba gona o tswala ka a ke ina ka nete le tswele mona ha ngwana Masopa Lesotho Daram Link e tsebisa dikereke le setjhaba sohle ka menyetla e latelang e fumanehang hona setsing sa yona. Sebaka sa bodulo bakeng sa batho ba ka ba 60, sebaka sa camping, re fana ka dijo bakeng sa dietsahala tsohle tsa hoseng, tsa motshehare, tsa mantsibuha, tee ya hoseng kapa thapama, diholo tsa kopano, sebaka se kgutsitseng se phodileng bakeng la thapelo ya boinotsi moo motho a kopanang le mmupi a potile ke tlholeho, dibaka tsa ka ntle tsa di-picnic le ho nka difoto, dipapadi tsa boithapollo le boithabiso, diketswana ka mefuta, go hwa le ho theoha mafika, go betsa dikga. Letsetsa 27005453 kapo 58568358 ka nako tsa mosebetsi. LCA Compliance Advert. Rona sa le moya sa Moafrika re hlokomedisa babamedi hore re itlamile ho hlonepa melawana ya kgaso le dipehelo tsa license ya rona. Tse ding tsa dipehelo tseo ke ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete tse sa nkeng lehlakore, tse fanang ka mahlakore ohle ho se motho ya ho boswang. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba se a le moya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo tsa bona, ba ka fetela BDRP e fumanehang number 30 Princess Margaret Road,
PO Box 15896 Old Europa Maseru. O motjha dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo haeba karabo ya hao ke ee nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetshe wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho lona ke lekunutu. Se ke wa salla morao, thuso ya mahala e teng. Le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111 o emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya EPAC ka thuso ya PEPFAR. O se fumana jwang smartphone sa maemo ka mohala ka mokitlana. Letsetsa *111# ebe o kgetha option 8. Kgetha e nngwe ya smartphone le thathamong ka mehala eo e qualifielang. Tswela pele o kgetha mohalo wa tifiso o loketseng. Ho tloha ka kgwedi tse 3 ho isa ho tse 14. Kgetha leano la tefo ebe o lefa 30% ya pele. Lata mohala wa hao mme o lefe mokitlano o salletseng o ntse o sebedisa. O fumana le data, calling bundles le di-SMS ka mahala letsatsi le letsatsi. Etela shopo e haufi le wena Vodacom ho lefa mokitlano o salletseng ka tjhelete. Kapa o ka sebedisa M-Pesa o le kae kapa kae, neng kapa neng ho lefa. Ha se monate thuwe. Lesotho Express Network. How long Basotho, how long Africa, how long? Me mana ngwana go ntse rena le mme ma go na mosebi me ga kwena ke nana o se ya phukile metsi ngwana masopa ke nana se pa go sa phukile metsi le gore a ke ya bua Sotho hantle hey o bua lo kae ke Pongo straight Pitori o ka ga Pitori ke bona batho ba bangata fela ngwana masopa o shebile maganga ga ngwana masopa taba di tata ka ga mogatlo e o tlo sheba ka mo Africa radio television ka mane e ka itlheta ba sentse di bua ka mona ke tsa batho ba bona ba ntse ba hlamo ba ntse ba taba tsa bona mo empa e ka e bala ke ya mabitswana a sa hlaeng hantle ana go tla fumana motho a sa ingotse bo thusa thata fela mona marandang empa ha o le mo ga hlepa ke tla bala gona o reng ke batla re di le taba jwale hore lona le kgotsofale jwale ka ditho tse le reng a tshare sebetso hantle o no ra ka tsa go mohlomong ho ka etswa jwang le bona ka tharollo e ka ba efe ka jolo ka ha ba se ba bile ba cancel le committee o so teng ka o cancela jwale le wena banna o so re teng ka o cancela ka ke hore ha se ba hlakotse hore committee e ntjha ha esa a ba sa batla tswele pele hore ha ba se ha re sebedisane mmoho ka molaotheo ha ho etswa dintho ka molaotheo ha ke nahane ho tla ba le dikgabo ka molaotheo teng ho phetwa buka fela hore ka molao ona re tsamaya njena ka molao ona re tlameha re etse njena ntate ba jwale ena ya hore re patala ya hore re tlameha ho lefa di 30 ka dithasello tsa bona empa ke se aba sa rona le sentse le 30 le metso e meraro ba khutla ba taba tseo tse ba di buile mokgatlo o so ngodiswe ha di sa sebetsa o so sebetsa tsa molaong fela ke bona motho ya reng ke shebile ka mona ka marandranga ka mona ke bona ditho tse ngata haholo o re ke mafike phesha ke setho sa mokgatlo mme Malebenya o tseka a o Malebenya o tseka ditulo mme committee e tshebetso e tla fetolwa ka mora dilemo tse 3 hore ntabeng eo ntate tabena o fetola ho committee ka mora dilemo tse 3 e hlaile molaotheong e leng hore ha o tsebe ene re amoetse ha ke hanane le yona re committee tla fetola ka mora dilemo tse 3 fela ha re tsamayeng ka melao kaofela
ba se ba tsamaya ba nka melao e leng ha yo molao theo ba e sebedisa hodima rona. Mokgatlo o kwallwang he ke re ipetele taba gona mokgatlo o kwallwa go e bile ya kena ka sekopa ka mo o kwetso ka moka go be le tabe ya kgetho ya komiti ya be le go setho se sensa komiti se teng hona komiting ena ya khale le komiting ena e ntšha se kgethuwe ebeng ha se kgethuwe sona sa se ka ba sa hana go ba karolo ya komiti ena e ntšha ba bang komiting ena e ntšha ha e keta go kgethwa ba re gone ha re sa batla ba komiti re kgathetse athe ba shebile hona ho tla re ha re khuta ho tswa lokwa ebe ba tshikisa ditaba ba boela ba re ntse re dula mona ho fihletse le mo tse thao ebe ntatena o sa setse e le hore o sa le ka mona jwale ba mo kwalla ba mo jwetsa ditaba tse le hore ha di monate ka mole ntatena ba nka ditaba tsela tse makomiti ana a ditulong a di buang ho yena a di lahlela ka mokgatlong ha sa di lahletse ka mokgatlong even ba di hlakola jwalo ka ha ba re ba phesela ba re taba tse ba sa di hlokeng ba di phesela a ke bona mmala kwena mosebi ne ke o sheba ka mona ka marana ka mona ke bona o bua ka bo ma lebenya ha ka motlwele na ke motsiba ke batlo motsiba ba o tla hlalla ha ba tla o hlalla ngola se ka ba ka bua ka batho mo re bua ka le wena mo ere wena mme wa ka jwale ke a ikwa taba ena ha o ena gore na o reng ha o tsho jwalo le ha fela o saka wa hlaka ka taba hore ha ga ditaba tse ntse di fumaneng ke hore le mahlapa ba bo bua taba ena ntlena o se ka nna e gutlela ha ga mahlapa ho hangna di so boitlhapa ka mokgatlong ebile motho a mahlapa ke ena ntate Thabane ntate ha eba motho a bua record a bua taba tsa hae ebe ntate Thabane o fihla a reacta ka ntla mo o reacta ka meaning ya ntla e bolelang hela se ka bua taba tse tjena no ho lokile ga itse ya ka nna ke utlwe ka ntate Thabane go ntate Thabane moelelo wa ntla hodima molaetsa wa mme ha bua ebe o hlalosang fela wena o tseba e hlalosang o go jwetse nna ntse tsa maranga ke tsebe hlalosang nna njana ha ke tsebe na e hlalosang sa le ga botsa pele ke bona moetapele e mongwe gona a beile tase empa jwale ke re o tla tlama o kwatela ntho o tseba gona e bolelang jwale o kgetlolele le gore ka mantswe ma le kwatela ntho le sa itsebeng jwale he ntate e nngwe ke ena ntate Thabane a re setho sena sa komiti se leng hore ntse se le ka komiting ka ho bona hape ha se sana tokelo ha se buile se kopa tshireletso ka mokgatlong a hlakola melaetsa eo ya hae hore ba ntse ba buisana jwang le yena ka mokgatlong a ba re o le hlano o rata drama fela o hlakotse ditaba tsa hae re se re di utlwile hore na ba buisana jwang ha ba sa mo tshwere hantle ha kopa tshireletso ka ga mokgatlo ba bile ba montsha bo admin mane o ka se ka kgona go kena ba bua ba kwetse group o lokile ona ga itse di yaka nna ke utlwa ka o di beile kore ke a utlwa o halefile jwale ha o halefile tjena o se tlo tomanya ditaba hantle ha wa lokela gore o halefe tjena empa ke kopa go buelele ho ena ya nyollo ya mokotla ke yona seboko sa rona haholo e se re tlo ba ka mokotla jwale seabo sa ha lepato le le teng ke yona 30 ena e ba e batlang ba re dule ka mokotleng ha re tsebe na ke bokae ba le ba re jwetsa go tšhelete mokgatlo e ngata ba bile ba batla go rekelwa didata ba re bona le makomiti ba batla go rekelwa didata tse nkae ba re mokgatlo o na le tšhelete e ngata fela gona tjena ba go sonyolwa mokotla fela ba re mokgatlo o na le tšhelete e ngata le tete tse o fua tlala ya ditšhelete tsa lona re ketetse ka motsheanong kgwedi e motsheanong ke kgwedi ya botlhano go ya ka tsela o e bolelang ka teng kena ya botshelela ka Phuphu e le go ketetse ka June ntate ke a leboa mme wa ka re ke di utlwa ka nngena ke di utlwana le wa ntumela ke utlwa ka o buile wena ga itsedi yaka sentse re pheta difeile
a ne ke tšho ba tšho gore re na re ditho tse shotang re nyolla mokotla ba re le ditho tse shotang gape nyollo mokotla ha yo molaong wa motho a itseng se re tlo sebetsa ka ona o lokile yona ga itsedi ya ka o hlakile ke le bontate hey khatsile na ka ena o halefile mme khalefo kana go ngwe ha etse ditaba tse hlileng ge ka di utlwang hantle go ga e bang go utlwa go re thiba sa tswa o thiba ka nna ngwana masopa go ga nne re ke fetoa ke tla ka nke tabena ya bothata ba mogatlo ona o ba buang ka ona di ile tsa fihla nako fitleng ditaba tsa mogatlo tuna ka ipipite jwa ke di ile tsa fihla ditaba tsena nako e fitileng nako eo go neng o ile o ngodiswa mogatlo ona wa bona mane le tlase ka go ke le office hlile mo ngodiswang megatlo teng mme taba ile ba taba gore ha di kala tseo ba di fumaneng ke go ba ile ba tlameha gore ba ntshe masibe a dimpshe gore taba tsa bona di fete ka pelenyana jone taba ene la tshwara ditho tse ding ya bohloko jwang fela ntse le potso e hlakileng teng gona o ntsha masibe a dimpshe jwang ba ntho go le ngole sotho mona di tlama tsa maka kotlong go ne ke makalla motho mo hang jwetsa gore go jo madima a tsa tabe ke buanye ke ne ke jwetsa ke motho mo re na license ngolla hela go ba ke la dikedi tse pedi ma golo a mahlano hele o na le yone le ngata nna ene ya ka ke ntšhafatsang kgetlo la bone ka ofela o tsebe gore ke yentse ka legolo le mashome a mahlano legolo le mashome a hlano motho o tela fela gore a tsamaye a lo ntsha diketekete tseno tsa dintshang tseno qetelong ya letsatsi jwale ewe ha kompona mehleng kapa hle ke commissioner a tshwana ka manare ha o tlo ntšhafatsa e tlabe se go neneletsa re bona go na hlile taba se ke tsa hao tse banna kapa hlile batho ba dikomo batho ba tseta o tira go monate o nyaka le ngona sialisi ka le to nyaka le ngona sialisi le ditlale le ga wena taba se e re utlwana ngona masopa sebata nda teta bana ke ra go di le ye ke lokisa ka mona sebata nda le tabana mga ke a wamela ka diatla tse pedi hle moro wa ka ke ya mo le ke na ka tera mme ke na le tshepo e hlakileng le tumelo e hlakileng e felletseng gore o ntse o mametse phutselatso ke a tsa motho wa phutselatso ke mamela haholo mo eta tera ntle le ha o ka tlang jwetsa wa ga ja ke sa le motho wa phutselatso no ko ke mamela go shibile motshea go mo eta tera ka se la ke shi re ka tobisana le mme mona ya llang a reng hela e hle bothata boteng ha ka tse ding o la nna a supa tabela ya go kwalwa gwa sehlopha sa mogatlo mo le buisana ngwana teng ha kwa ke re kala hana mono fela gona sehlopha se ile sa kwalwa bane okay ke a le bua nda tse ke se ba mamedi ka le bitso ke thaba ke go le mo se pele na taba gore e tle ha nako ya wela ha go la ditaba ya teng o tlo go dumella go tle re khutle ka magana ha go la ditaba di khomondadi ana botso ya hao e ne le mona mane ke re ka le mona ka go fela na ke o kaneng ha o ile wa kwala sehlopha sa mogatlo mo ditho di hleng di buang ka teng ba buisana ka tshebetso ya mogatlo wa bona re tsene e tle ska ba nna ka botso o re komiti o ba leng ide ya kwa o a ntshwarele ntate ditabeng tsa gona di re ya buileng lebitso la komiti ko re ana tsena ke bua ke na le thabana tsena o ska ba batla gore e ka ke supa ona o le motho a ona botha ana do tsebe fela ke tshwana gore ha ke bua ka wena o le motho ke bua ka wena o le komiti ka tibe o so e wetse e mtumela go ke tshwana lo ntate ya dad taba tseno ha se nnete nna ke hletse ha ena ha kwala se so pasa rona se re buela go sona ha ena ha ntle empa ge fupuditse mokgwa wa dipuisano e le go laola gore ditho di ke le go bua ka tao ke etse mohlala ntho e entseng ke ya gore fela re tla buka sehlopha sa rona ka mora ya bobedi
phapang tsatsi le leng tsatsi le leng ebe ka hora ya 10 re ya kwana wa utlwa ha so kwala sehlopha ha ditaba e re entseng ha ke na re ke tla tjha ke tsela ne le dumellana go le se bula nako yohle kapa ho etsala jwang ho no ntso butsina go yohle la dehlete ha ile ha motho jwale ka bona hore di ja mabele jwalo ka ba di sa ba mogapa ebile re tshepetse hore re etelle pele mokgatlo oo re bona ditho tseo tsa habo le mamosedi di se di taola di bua ka nako e di ratana ebile di sa hlomphe le tsamaiso ya komiti ha ba jetsa hore ha se nako ya puisano ya mokgatlo e ba ipuela fela ya matsara ha re ikeletseng hore re kgile dihora tsena tse ding re ntse re bulele hora enana ya bobedi isa ho ya 10 moetapele ha ke tla tabeng e nngwe ba re ba ile ke ba bellwa ka thoko bona e le lobane nne ha nnete ha se nnete taba ena buang ka yona ha ona motho e re mmiletseng la thoko ka tsela mofuta ofe kapa ofe mme ha le teng o ntse le teng ka Sesothong ka mona la o ka morata ha tswa mmotsa gona o la ka motho ka Sesothong ha nnete empa fela ile taba o batla re senya seriti fela ka lekolo ho na le taba ya hore komiti e ne lokela ho fetolwa empa jwale o so hlaha ha le hlaha mane mo le ngodisang mokgatlo ona wa lona se le bontsha hore tjhe ha wa tlameha go be jwalo a go hlalose tabeno hantle re itlwisise ke a le bona tabeno ho ya ka tsebo mokgatlo ona ha ile hantle nda ke fete o na le sele o theolle ho ya ka tsebo hore qalong mona re ke komiti ena e teng ke e theileng mokgatlo ba o tla ya moetapele jwale ho ya ka tsebo tsona ditho sehlopha sona seo sa bomme mamosedi seo se ke reng se le rata seo se ona le lethathamo la teng ke dumela ba o fide lethathamo la bona o jwetsa ba bahlano ke ha o fema ditso na le setso ba ba le mo ho bani a ke re ke bana tjena dwa se ka nna ola jwa ha ke se mosala tjena le taba o utlula ke mo itse ka motho ke tlotla ke buisana le nna ke mang ka ke tlotla ke buisana le ntate Thabana kwano ba bang ba tloele ha ona bothata mo etapele o so ntse o e tshaya mona na go lla ditho tse hlano ka hara ditho tse makgolo a mararo go ya godimo go isa makgolong a mane o so e tshaya taba ena a molli ha kwana mahlo le a le mong fela o le kana ha ona bothata ntate jwale ntho e ileng ya etsahala ke a hore sona sehlopha seo sa bomme mamosedi se ile sa re thofa ka morao hore ha re le tshepe re batla hore le ngodise mokgatlo ona gona ka molao di diofisi tsa molao taba eno re ntse re dutse bona ya ba ntse ba eme thabeng ke nnete taba eno ke taba e ntle fela re ne re soka re ba empa jwale setho se seng sa hao mmamma Elizabeth o bua ntho le gore mme o bua nnete ba kile ba bellwa ka thoko ba le bahlano gore jwale re nepe ba jwale o tsa ke shebile taba tsa ditho tsa hao ka mo batho ntse ba kena mo ke ditho tsa hao fela jwale ke re ga mme hle o bua nnete ba kile ba bellwa ka thoko ba le bahlano ke batla o ilokisana mono gore thotsa o tsena ya dumellana ya di bona dikologileng ha ona bothata ha re se ra go kanya dintlhahe ke ya ga bere ena na go itia ke nna di ikete fela go khutela tabeng ena gore hona le ba reng ba dumellana tabela gore ihle ba kile ba behellwa ka thoko ha ona bothata ba di yena ga go kena go yona mo etapele ke nne yo tsere pele ka ya go shabana kwane ha ya nenda tetaba fela ke re dumellana gore ga khutla ha ona bothata ntate ke tla o emela nka ntho ena di phoka metsi ka mona re
ge go tlolle mantswe tle ga go khutla mona ge be se re kena tabe ke ne ke le fela ka metswe medina re sela bala go ba itaba ba o tlolle maotolo bona ba bona gona ba dula o kae ha o e jwana he Mamedi wa Africa FM mona kwa e tjena he mo re yang teng ke e ho renyela jomela motsolo mo how long hlepe how long ngwana masopa how long ha ka lona tse mantswe ke ka charge o tla etsa la jwana le ona mo do tleng ka tsunami mo Africa mo fela re e jwe ga je ba tla o tla le tlansi le ne le ko ke le go ndena ke re da no se ka mafela ai weile ya se kama wa o plana ne ke re ke tse pedi ne ka go buetsa no hane ke tse pedi le shumele metswe mmedi a ke ha ka mona ya dula ya ba tla go sa tsamaye pe tla tswa mo setse magago mo wona se tsama ga di phetse magago ke go tsi ke ba ka go tsa go tsi dieta go le ke na mamono to a ke tsa chi asa mai Mana masopa ere ke ba fe o ba re ha go la ditaba tle go utlwa ha re khutla ba tle go khutla o yena yota Alex Please, Murena. Nerilo anule chelete ya mukhato. Mutu edo orifa chelete ya fake. Yo, Murena, umela kipilu. Khoba tse ka ntsona tse EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Sasol Connect Financial Services. Simplified payments every day, everywhere. Momamedi ke o dumedisa ka lebitso la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Ditaba Home Africa FM o di ballwa ke Sabametau ke di simolla ka ho balla bohashana ba tsona. Ma-China supileng a hlotse dilemo tse 20 ke lekgotla le phahameng la Johannesburg ka Laboraro la beke ena. Monna Mosotho o qosa motlotlehi ka ho tlola molao wa motheo wa Lesotho. SR e re mmuso wa Lesotho o kena dipuisano le Afrika Borwa hore Lesotho e be province ya 10 ya yona. Ditaba ka botlalo. Ma-China supileng a tla hwehla dilemo tse 20 tjhankaneng ka mora ho fumanwa a le molato wa ho hweba ka batho ho hweba ka bona le ho ba sebedisa e le makgoba ba bile ba phela le ho sebetsa ka hara Afrika Borwa ka thoko ho molao. Lekgotla le fumane hore ma-China ao e ne e le basebeletsi kgwebong ya le leng le sa kang la tshwarwa ka ha le phela China. Tshwaro le qoso ya di nokwane tseo e nolofaditswe ke tshebedisano e bileng dipakeng tsa mafapha a tsa lehae khiro le bosebetsi mmoho le sepolesa ho tlaleha morena Sebonomoya Ramainwane. Kanana la bolwetse o hlahletse nyewe lekgotleng la molao wa motheo la Lesotho ka Laboraro la beke ena moo a kopang lekgotla o phatlalatsa sehlomathiso sa 10 sa molao wa motheo wa Lesotho se le ka thoko ho molao ka ho tlola le ho hatikela temana ya 85 tharo ka masakaneng ya molao o boletsweng.
Dithapedi tsa monna Mosotho le basireletsi ba molao wa motheo ke hore kgaolo ya 22 mmoho le 24 ka masakaneng tsa sehlomathiso se boletsweng di phatlalatswe di le ka thoko ho molao ho latela kgaolo ya bobedi ya molao wa motheo. Tlhonolofatso ya motlotlehi ya sehlomathiso sena ho fetiswa ha sona e le molao le tsona di phatlalatswe di entswe ka thoko ho molao. Baikarabelli nyeweng ena ke motlotlehi, motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba, mopresidente wa senate, letona la molao, Parlamenta le mmuelli e moholo wa mmuso. Ho tlaleha Mogolwane Ramainwane. Lekgotla la Kanana ya Basotho SR le re mmuso o kene dipuisano le Afrika Borwa hore Lesotho e be province ya 10. Ha ile mona o bonahala o sisintha tabeng ya ho lata naha ya Basotho e ileng ya hapua ke maburudi lemong tsa ho feta. Moetelli wa SR Advocate Bo Mojapela o buile tsena ka Laboraro la beke ena mmokeng wa baputsalatsi ba Lesotho mo a itseng diqholotso tse kenyeletsang motsamao o lokolohileng madibohong ho konwa ditshebeletso tsa bophelo dipetleleng tsa naha eo le ho hanelwa ka mangolo a tshebetso e tla ba pale ya maobane ha eba Lesotho e ka ba province ya 10 hobane Lesotho ke phio ka hara Afrika Borwa. O bile a supa ha naha ena e aparetswe ke bobodu bo ntseng bo ihlame kwalaba le hore mmuso o dumelle ngaka Tshepo Dipholo ka beili e tswe e le tokelo ya hae. Ho tlaleha Serametau. Mookamedi wa Letlole la Ditsela Road Fund o re lefapha la habo le hloka dibilione tse 3 tsa maluti ka selemo ho aha ditsela tsa boleng bo hodimo. Ha jwale ba ntse ba atleha ho bokeletsa dimilione tse 300 fela e leng tjhelete e nyenyane haholo. Tsena o di boletse mmokeng wa baputsalatsi ba ditaba o bileng tlogolo ya lefapha Maseru ka Laboraro la beke ena. Matshepan Sekgokwane o re pokello ya tjhelete e kolla madibohong, mafureng a dikoloi, ditokomane tsa dikoloi le ditlolo tsa molao tsa tseleng. Mo ba etsang tlatsetso ho lekgotla la motsemoholo Maseru MCC, lefapha la ditsela le ba boipaballo mebileng hara tse ding. O buile tsena a phatlalatsa ketekelo ya dilemo tse 30 Road Fund e le teng. A re hara di etsahala tsa ho keteka ba tla fetisetsa koloi ya lekgotla le tsamayang ho lefapha la molao sekolong se seholo sa setjhaba e ileng ya kginwa ke makgotla ho tswela pele ka tshebetso. Ho tlaleha Serametau. O mametse phera ya putsalatso Afrika. Putsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Afrika FM ya maobane ya kajeno ya usane le ya ka moso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Masetrata selebeleng o re kabelo polaki ya dilemo di 39 le lengau le fora wa tse 40 ba itlamme hore ka morero le ka maikemisetso ba bolaile Mswandile Austin ka la 27 December selemong sa 2019 ba le ketane hapata Mohalsuku. Tsena o di buile ka Laboraro la beke ena lekgotleng le phahameng la Lesotho. O re baqosuwa ba ne ba fihle lekgotleng la Masetrata la Mohalsuku ka la 10 January selemong sa 2020 ba nehelwa ho ena ke tlelereke ya lekgotla e neng e tsamaya le tokomane ya ho nkwa puo ya baqosuwa e tswang sepoleseng sa Ketane. O re o ne a nkele moqosuwa ka mong ofising ya hae ho ya ipolela mme ba bontshitse ba swabetse ketso eo ya bona haholo.
Mmasetrata o beile ka pele ho lekgotla ditokomane tse bontshang bopaki ba maipolelo tse tekenetsweng ke baqosuwa le mmasetrata e le bopaki ka pela lekgotla ho tlaleha mmapalo Philippi. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Africa FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho tshelela supa hlano le ha e se le wa khela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Motlatsi Rakomane ya dilemo di 30 a diphiring Taung ha Moletsane wa Lesuku o emetse kahlolo a le ka banneng ka mora ho ballwa qoso ya boshodu ba dinku tse 15 ka Laboraro la beke ena ke lekgotla la Mmasetrata wa Mohalesuku. Dipaki tse pedi tsa mofapahlonyeweng ena ho kenyeletsa le Women Police Constable le Tawam di bolelletse lekgotla hore ka la 28 Mei selemong sena ba ile ba fumana dinku tseo ho moqosu a di alusitse male tsa hae tseo ba ileng ba di hlalohanya ka matshwao a tsona mme a bulelwa nyewe sepoleseng sa diphiring. Boitshireletsong ba moqosuwa o bolelletse lekgotla hore dinku tseo di ne di le ka thoko tsa hae a ntse a di thiba ka hore ramo ya hae e ne e kene hara tsona e seng hore o ne a di utswitse. Mmasetrata ka Kapatau o hlalositse hore ho fihlile hlokomelong ya hae hore batho ha ba emetse letsatsi la kahlolo ba na le ho baleha ka hona eo o tla emela kahlolo a le tjhankaneng ho tlaleha Tlalemmokole. Tsebiso ho tla ba le phutheho ya batshehetsi bohle ba Phutsalatso, ditotla, bosebeletsi ba Phutsalatso, diparola, moifo wa tumediso ya dibaka, dibini le mafapha ohle a fumanehang ka hara Phutsalatso ena ka la bosupa la beke ena Qwatsaneng Maseru ka hora ya bobedi motsheare wa mantsibuya. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba Mo-Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi ditaba di fella mona e le ho di phethela ke ho balla bahashana ba tsona. Ma-China a supileng a hlotse dilemo tse 20 ke lekgotla le phahameng la Johannesburg ka Laboraro la beke ena. Monna Mosotho o qosa motlotlei ka ho tlola molao wa motheo wa Lesotho. SR e re mmuso wa Lesotho o kene dipuisano le Afrika Borwa hore Lesotho e be province ya 10 ya yona. Memento Homo Sic Transit Gloria Mundi Exaltate Deo ho fihlela nako e tlang ha ebe e tshweu kgotso. Nana o getsitseta ya baiso re tla mokgahlelong ona wa bobedi o re leng hona mme re ya mo gitseng ke tla ba le ba 80 horing ya le 10 le motsolo mo bona masopa hlalla pelaka hlalla pelaka hle baiso mme madani ene bitso batla le hakwe ya dilemo ya go mo di tharo ya motho ka lebala ya mokhutshwane ya sa tsebeng ho itlalosa ya nyametseng hajimisi makgwalo se hlabaneng
itso pele selampa se setsho se maroboko o tenne borikgo bo botsho motho ya ka mo bonang a mo ise moreneng ka pa ha mokhanselara eno he re tlenne re e phete hangata ngata re tlenne re phete hangata ngata ona mmamedi wa Africa FM yona di khomotse di ngapepe lona batho ba ke batla go bua batho ba ntommane ngwana masopa ka hana o tloa eno mona ngwana masopa ke ka emola khomotse ya dithewa ka odimo ka mane magao mana o di kae mosalamane ke bua le mahokela jwale ke bua le batho ba mono ona di khomotse ka ndihla ka odimo ha ke tsena jole baka se le sebitswang go tse hlanka ditlhabeng ka moo di thewa di go mo go ba jwale mo hlala o se o hlakile mana a mabedi a sa fumana ile ka odimo ka mo ga ditlhabeng mme hle jwang kapa jwang ha bua tjena di thewa la ka ka mona ka ntong ka mo di hlaka ke go first baka sena hantle se re tle ke ibotse mmemo botsa hantle bona di hlaka ba jwale go thuketse na di theola di kena tsa theola ka mane ka ntong ka mo ka mosalama tle tse bone pa go nna ka o tshore go ke ntwa go hlokwa gore e nepe hantle gona di tswa sebakeng se feng o ile go di ngata tse theola ka mosalama ka mo ke utlwe mmemo na mme a go thuse la fela mara ha o etsa tsuri e bohloko tjena diphoofolo tse di tloa ka di kgomo tseo dikgomo tseo di tloa ka tseo go batla ba shebe ha di theola bo mosalamane mo ne ba shebe ha jole bo tloaneng di hlaga thabatseka ba itse ba ne ba le letsatsing la ba hlaeletse ka bokolle ka kwana se a le moya se le tletse bo utlwana o ka kwana se a le moya seno ya ke di nkule ka yo performance ba itse ba ne ba tsamaya dikgomo tsene di ne di nyolosa letsatsa go tloa ba hlaeletse ka bokolle ka mona ka mothindi ka kapa ke senkunyane bakeng sa tsona mono go fihleletse jwale ba tseba le moo ba seng ba sa tsebeng ba tla go ka e fela jwale ha ba se ba le pele ya ba go thaba eno ke thabang kapa ke thaba tshehla go hana moo ba ileng ba qala ba lahlelana le bona hona mono ya ba ha ba fihla metibeng e pele ba senyana bana ba re ka mona ka ba tle theola ka teng dikgogo tseno ba ka wela ka diotlwaneng kapa ka mosalamane o kgogo tseno di ka wela ka mosalamane ngwana masopa e jwalo e le go batho ba diotlwaneng batho ba mosalamane le ba diotlwaneng mamedihle thusanang batho ba mosalamane batho ba diotlwaneng maokela ka mono a ke le shebeng le tle le utlwe mokutu ka mono o na le dikgomo tse ka theolang ka mono di ka ba kae ka palo tse di ka theolang ka mono